Kwaba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetendzaba telulwimi lwesiswati. Ngitethula ngise Auckland Park eJozi etindlini tekusakata te-SABC lishonile. Sibonge mbukeli ukuthi ukhethe thine nadi lethamba embili lomuhla. We believe that we have reset the relationship despite what we could have seen on television. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ube imbumelelo umhlangano wakhe na mengameli welemelika Donald Trump. We know as a family that as we are grieving, there are many other people that are grieving with us in the country. Umkhakha wekutijabulisa kuleli ulimele emoyeni kulandzela kushona kwemlingisi welivumo Presley Chweneyagae. The playoffs can be quite a tight affair. We are used to it by now. Kapteni wema Sharks Eben Edsbeth uthi ngemuva kwemasizini lamane licembu lidlala iUnited Rugby Championship kukhulu lelikufunzile. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ube imbumelelo umhlangano wakhe na mengameli welemelika Donald Trump. Ramaphosa bekaphendvula imibuto eParliament. Kulandzela liphekelo timali elisanza kwethula indvuna yetemafa enogodongana. Mengameli Ramaphosa uthi uhulumende wenta taba tekulwisana nebusweti kanzi lokhu kufakazelwa imali yesibonelelo lesanza kufakwa ngilendvuna. Uthi uhulumende uyachubeka nekunika takhamuti letinemali lengaphansi kwemncamla juqu emanti nagezi wamahhala ngenhloso yekulwisana nelizinga lelisetulu lekuphila. In the budget presented by the minister last week, social grants were increased at a rate higher than inflation. The provision of free basic services such as water, electricity for indigent households is an essential measure in reducing the high cost of living. Mengameli uthi ube imbumelelo umhlangano wakhe na mengameli welemelika Donald Trump. We believe that we have reset the relationship despite what we could have seen on television. We were able to have a much more meaningful discussion and meeting with President Trump and his representatives. Ramaphosa ukhwele wathehlela kumalungu eParliament lacika imithetho yahulumende lehlose ukuthuthukisa abantu belibala lelimnyama. I find it very worrying that we continue to have this notion that BEE is the one that's holding our economy back. It is the partial and exclusive ownership of the means of production in our country that is holding this economy from growing. Uthi kuyamkhatsata kubona abantu bachubeka nekucinzetela abantu belibala lelimnyama bangafuni ukuthi kube nekulingana. Indvuna yetekuxhumana netebuchwepheshe Solly Malatsi iqinisekise emalunga eParliament ukuthi kude nje bubi kule gazette yenqubomgomo ye-Equality Equivalent Investment Programs nekusebenta kwamalungelo netekuxhumana netebuchwepheshe kulomkhakha we-ICT. Loku kuvele ngesikhathi kuvela imibiko ngenqubomgomo lekuthiwa ke ulungiselelwe ukuthi wente tintfo tibelula ku SpaceX lewinkampani ya Elon Musk. Starlink sisebentisa i-internet lesuka ngqo ku satellite. Indvuna ke igcizelele ukuthi i-IP alikadakheli litiko layo nobe ke yena kepha yingcenye lebeyivele ikhona emthethweni we-broad-based black economic empowerment. Indvuna Solly Malatsi ithi akukho ukuxhumana emkhathini wetinqubomgomo letisanza kufakwa kugazethi nenkampani ya Elon Musk. I'm pretty clear that transformation is sacrosanct in our country, that it's a non-negotiable in order for the country to achieve its aspirations, but most importantly, to live to the provisions of the BEE Act. Nanobe kunjalo emalunga eParliament akakeneli. The EU are going to challenge this unconstitutional proposal, not only in Parliament, but we'll make sure that we explore all legal mechanisms. This policy directive is not correct to be proposed under the current circumstances that the transformation agenda of the GNU that we represent. Minister, you are at pains to explain the inexplainable in our view. Ganzike uwodwa umthombo wekusekela. We came here with
with some intentions and we are not going to move. I think whatever the minister does, there is never going to be a correct answer. Malatsi uqinisekise malunga eLiPhalamende ukuthi lokhu kuvele kwahlangana nje lolu hlelo lwaqala nyakenye. And I make the point that depending on what conclusion you want to get to, you'll get any argument that suits that. Umncamla Jucu wekuhambisa kuphawula ngalesicondziso senqubomgomo umhlati isikhombisa ngakholwane. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe unelwanti lolunganani ngeStarlink, umbono wakho uyalandzela. Hayi ulwazi anginalo kampela ngeStarlink kodwa engikuzwile ukuthi ngizokuthiwa ichipile mase ngiyayimangala ukuthi kampela ichip kanjani ngoba ngizokhulya ngo900 a month so nje hayi ulwazi kampela iStarlink angazi uthini special ngenza kuthiwa network yakho iyashesha. Ngokwati kwami iStarlink ingapane yema satellite nema internet ivamsile kakhulu kuniketa ema-internet ikakhulu etindzaweni tasemakhaya. Starlink company esebenza nge-internet ethi sebenzise ispace ukuza ne-internet enespeed esingumangaliso. Umphathi wayo ngu-Elon Musk wase-America. Ulwazi olunalo luphelele apho. Nakuba ngingenalo ulwazi oluningi olugcwele emayelana neStarlink leso khulunywa ngaso kodwa ngiyazi ukuthi lukumayelana nezokuxhumana ngicabanga ukuthi sizosiza kakhulu ukuthuthukisa ukwezokuxhumana. Ngekuvisisa kwami ihlobo leStarlink leli hlobo lenetwork lekhona kufinyelela ngala etindzaweni khona inetwork ingafinyeleli khona. Njengasipha emakhaya njengoba kunema load shedding siyayijabulela. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe yetfestwa kutiphendulela ngawo. Umkhakha wekutijabulisa kuleli ulimele emoyeni kulandzelela kushona kwemlingisi welvumo Presley Chweneyagae. Lesihlabani besineminyaka lenge-40 sishone lomuhle ekuseni ekhaya laso ePitoli. Chweneyagae wadvuma kakhulu kuTsotsi lekulifilimu lelatfola indondo ye-Oscar for Best Foreign Language Film nga-2006. Lichawe lelivele titalatini taseMotlhabeng eMahikeng ladvuma ngesikhathi lilingisa kumovie lebitwa ngeTsotsi nga-2005. Umndeni wasowatiwako Presley Chweneyagae ubonge sive ngekubasekela neMarvin Vuduto njengobe ubukena nalesihlakalo. We would like to take this opportunity to express our gratitude as a family for the message of condolences, support that we've received from various South Africans. Indeed, it shows that our brother, our friend, our father has made a significant contribution with his craft in our country, and rightly said, he's a renowned icon, and we know as a family that as we are grieving, there are many other people that are grieving with us in the country, and we really appreciate. Balingisi labekatsi basemkhakheni munye na Chweneyagae bashaqekile ngekushona kwakhe. We're really gonna miss those jokes, you know, Cobriz Wally Easy, the beverage thing, you know, I really hate us so much, you know. He's the one who made me to love acting. Like, I wanted to be on his footsteps, you know. I don't want to lie to you. I'm hurt and it's sad. Linyendi ke litamkhumbula ngeligama lakhe la Cobriz nesingisi sakhe lesisezingeni lesisetulu. Invodzakati lenzala yamengameli waphambilini we-ANC inkosi Albert Luthuli inikete imininingwane ngendlela emaphoyisa ahulumende welibandlululo lebekahlukumeta ngayo umndeni wayo. Dokotela Luthuli wetfula bufakazi eludzabeni loluvulwe kabusha kutfola imbangela yekushona kweyise lowashona emva kwekushayiswa sitimela ngakholwane nga-1967. Elangeni lesibili lokwethula ubufakazi bakhe Dr. Luthuli unikete imininingwane yesimo umndeni wakhe lobuphila ngaphansi kwaso asekhona uyise. Utshele enkantolo ukuthi baba wakhe bekahlala bekoliso luphiwe umhlolo wamaphoyisa kanzi likhala kubo Estenga lesekwadukuza nyalo lihlala livakashela ngamaphoyisa. Uthi lokhu bekubangelwa isigaba sakhe nendlela lebekathe adume ngayo. Uchaze kuvakashela kweyise lokukhethekile imphunga yaseMelika Robert Kennedy nga-1966 lekindlu layithukuthelisa lohulumende welibandlululo. Dr. Luthuli ungetenge ukuthi nganobekwa kukhona imithetho lembalwa lebekathe imvimbela kwenta tintfo letitsite kepha wachubeka kuhola nekuqinisekisa kukhula kwelicembu le-ANC. Mostly they came in the evening when they knew that in this they'd already known that we eat supper together, the whole family.
Dr. Luthuli utshele inkantolo ukuthi wacela kubona umbiko welihlolo lwembangela ekushona kweyise kepha kwatholakala ukuthi kunemniningwane lengekho kulombiko. Uthi njengadokotela loceceshiwe yena ngakwakhe bekalinzele umbiko lo wenabile. There was nothing. You know, there was nothing. Where there's supposed to be a description, there was just nothing. Dr. Luthuli kulenzeleke ukuthi aphothule kwethula ubufakazi bakhe kusasa. Resume this matter. Umndeni wa Giveness Msimango kaBhokweni eMpumalanga ufuna bulungiswa kulandzela kushona kwakhe. Ngekusho kwalomndeni, Msimango wahamba ekhaya ayojabulela lusuku lakhe lwekutala kulenye indzawo yekuthi jabulisa evikini lelengcile. Kwathi ngelisonto ntsambama watfolakala endlini lengatiwa aculekile wathi made washona ngolwesithathu. Kusolakala ukuthi wadliswa shevu wase uyagagadlelwa ngalomgcibelo welisuku lwakhe lwekutala. Kani umndeni usola emaphoyisa ngekungendi lokwenele ukutfolela bulungiswa. Umndeni ushaqekile kanzi futhi usafuna impendvulo nebulungiswa ngendvodzakadi yabo. Giveness Msimango ushone ngemva kwelusuku lwakhe lwekutala ahlanganisa ama-31. Ole information ukuthi usuku elikhala elithide. Ngabe sengiyakucela amakhiya ukuthi avuleleke lapha ngokunikeza amakhiya ngimthola alele embhedeni agcoke isports bra ngetulu angcwele ngaphasi. Embhedeni bekunemonakalo. Lomndeni udzangele. Mina ngisingambile bengifuna kuboshwe igebengu letendele lokho baboshe laba yendi kona lokho njengalo. Ngekusho kwalomndeni kwakhonjwa abasola ababili lababoshwa base bayakhululana kuhamba isikhathi. Izolo kesile ku IPD siyo inquire ngale case yokulahlekelwa ngumshana. Then basichazela ukuthi no icase shothi iphethwe ngubani wakuphi. Noma kunjalo emaphoyisa athi labasole kuthiwa bachumena lokufa bahlangani kanzi luphenyo luyachubeka. Kuye kwaboshwa abasola lababili kodwa baye badedelwa nginco ukuthi bekusadzingeka leliphenyo ukuthi lichubeke. Ngesikhathi kukhishwa umbiko wedebugebengu wekota yeminyaka weliphaloti mala 2024-2025 State emaphoyisa sakaBhokweni sabiya ukuthi kwagagadlelwa abantu abangama-54. Kuletinye uMasibiya ititolo. Kulinzeleke ukuthi iRand Water iqale kulungisa tingungu temanti ngalwesine ekuseni. Wamukelekile mbukeli sigabeni sesibili setindzaba tesiswati mawusanza ngena tisekhona hlakanathi. Umsolwa wekuqala nawesibili Sibusiso Ndlovu kanye naZodwa Mdluli ecaleni lekubulala nekuthunjwa kwebantfu bachithe sicelo sebheyili. Labane kulabasiphohlongo bavele enkantolo yamanje kwaMhlanga ngolesibili. Labane babungene namacala ekuthunjwa kwebantfu kweba emitini kanye nalamanye lamabili ekubulala ngamunye. Lelicala lihlehliselwe enyangeni yenhlaba mhla tingemashumi kude kuniketa isikhathi kusaqhubeka liphenyo. Ngaphambilini umbeki waqala wekuqala newesibili Samuel Magongwe kanye naThabo Madisha bachubekile nekufaka isicelo sebail nanobe kunjalo lomuhla bakhethe kushiya phasi leso sicelo. Umsolwa wesithathu Silo Uwone nawesine bonake bachithe isicelo sabo sebail evikini lengcile ngemsombuluko. Inkantolo ithole ukuthi Uwone unemacala lamabili ngaphambilini ekweba kusebenzisa budlova kanye nekwetama kubulala. Utshele enkantolo ukuthi waboshwa iminyaka lesiphohlongo ecaleni ngalinye ngeminyaka wa 2017 kepha ke wakhishwa ngeparole lephela kulomnyaka lotako ngenyanga yeNkhwenkhweti. Mengameli Cyril Ramaphosa wende lubito lwekuthi umkhakha lotimele wengete kulo 1 trillion rand wetakhiwo nqandi wahulumende. Loku ukusho ngesikhathi ethula inkulumo yelisuku inkulumeni yekubonisana ya 2025 we Sustainable Infrastructure Development eKapa. Ngokumalanga lambalwa nje abuye eMelika lapho bhekana emhlangano neMengameli Donald Trump. Mengameli Cyril Ramaphosa wethula inkulumo yakhe asemandleni. Ukhulume kabanti ngesigameko lapho Trump amdlalele ivideo yemholi we-EFF Julius Malema ahlabela ingoma lethi Kill the Poem. And I must say a number of people have said
this was an ambush. This was an ambush. And I was bemused. I was saying, what's happening? Ubese ungena elitsabeni lebekede ngalo lapha acele khona abasomabhizinisi ukuthi babambisane nohulumende ukuthuthukisa takhiwo Ncandimu. So with the 1 trillion rand that the minister has announced, I want us to quadruple it. I want 4 trillion rand. And the other 3 trillion rand must come from you as the private sector. Mengameli uthi ukuthuthukisa takhiwo Ncandi kudlala inzima lenkulu kuleli kungako uhulumende atshale imali elinyindi kuto. So good infrastructure will boost trade as well and will reduce the cost of doing business. This is essential as we open up to the advent of the African Continental Free Trade Area. Uthi lisakhona libumbano uhulumende welibumbano nanoma ngabe iDA iphikisana nekubuyisela kwemihlaba kubanikati bemvelo ngaphandle kwesincephetelo. Nasivakashele imakethe yetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo, kapteni wema-Sharks Eben Etzebeth uthi ngemuva kwama-season lamane liqembu lidlala i-United Rugby Championship kukhulu lelikufundile. Ema-Sharks enda emalungiselelo emidlalo wema-quarter final ne-Munster lotawundlalelwa engondleni ye-Kings Park eThekwini ngemgcibelo. Etzebeth ukhalelwa ukuthi-ke batawuphumelela lo mdlalo. I-Sharks matasa enda malungiselelo emidlalo United Rugby Championship, kapteni we-Sharks Eben Etzebeth ukholelwa ukuthi iqembu lakhe kule season likufunze konke lokufuneka ukuthi liphumelele. The playoffs can be quite a tight affair. We are used to it by now, and I think maybe last season when we ended, 12th or 13th, we lost the tight ones, and this year we turned around and we're actually winning them, and that's the difference. A couple of points, and now you all of a sudden have a home quarter. Leli qembu litawutfanele tuli neMunster liyaphumela United Rugby Championship ngemuva kwamasizini lamabili lengcile. Etzebeth uthi batawutfanele tuli neliqembu lelinesipiliyoni emidlalweni yama-playoff. We know Munster, I think 2 seasons ago, I think they played a semi away and a final away. I'm not sure if they played a quarter away as well. So they are used to playoff success and winning away from home in knockout games. Etzebeth uthi yakufokotela ukuthi batawudlala umdlalo wama-quarter final ekhaya enkundleni lebayetayele. Asesithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kule tamba embili kulekuphuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Alishone mlinganiso usena kwelisimba lakho khona ke egoli ekhaya singakhohla ke umbukeli njengoba ke yatheke indlebe esebhiswana ukuthi zabade Swati kuhlele liphuma embiteni namuhla Nzambama Rebecca nelisimba lakho sawubaka bana ke umhlangano wetakhiwo Ncandile bekase kobanjwe kusifunza sishona Kapa njengoba ke sinemphathisa welitiko lemisebenzi esive kulesifunda sempala kodwa ke sitawuva kabane ngaloko lebekathe kuthi ngitswa kunawo ke umhlangano ngelishwa ke la umbekelo ukhulela uvisi laba State SA uveta kusike cisheke linyindi lebantu kule level eningizimu Afrika baphila ngemali sibonelele sahulumende lokusibalo lesikhathata kakhulu nakuba ke simo semnotho kule live siboleke indlebe ngo6 ka ku7 kumsakazo olkwala FM kulihlelo letiphuma embiteni Nzambama lehle mlingane lisimba lakho egoli. Sibonga kakhulu kuSibu ingakho ke italomuhla asiphinze sihlangane ngalwesine kusasa kunetesindebele kanti lomuhla ebusuku uma kubumbana insimbi yesikhombisa tikona tesixhosa kuyo lenkundla sikhona nesimo selitulu ngemva kwetitolo nanto zakhe Mathebula Nzambama lenhle ngwane.
Ngedelational ngenamzabatalo kanjalo ngedelational ngenaso simo selitulo sibo kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla akhombisa kwamahle kakhulu ke mathuba emvula mobu ikakhulu kade ifunza leseligwini live kakhulu kade sifunza ke Eastern Cape njengoba lapha kuye ke last 60% kanti ke makhuphuke esifunzeni kwaZulu Natal ahleli lapha ku 30% kanti ke likhombisa ngibonye ngemafu mawucishe ke ungena enkabeni live ngola lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa liqhubeke njalo ke maye kakhulu kade nshilo ngakapa ngola lomuhle libonye ngemafu kanti ke akhona ke nobe ke khona ibhadfut enkungu leti yawuba khona kusasa ekseni lokuyinkungu lokhombisa ke la kukhasa phasi njengoba aqhubeke njalo amathuba emvula mobu ikakhulu kade nshilo ngakapa njengoba ukhona nalo msingo moya lobanzako lokhombisa ngena ke la eKhatsini live kanti ke uma sibuka ke lesixwayiso lesivela kwa South African Weather Service ngola lomuhle kukhombisa kuba nemoya ke lomatima mawubuka ke la nshilo ngakapa kanti ke usekhona naseKhatsini live lo moya lomatima kanti ke ngahle kucubuka umlilo emadlelweni latsite bantu ke bacaphele ngendlela abasebenzisa ngakho umlilo njengoba likhombisa ke kubalela mawubuka ke la eKhatsini live kanti ke masibukela amazinga ekushisa kutheme njani kakhulu kade langeni lakusasa masibuka ke la sifunza iGauteng ke ubekubanza ke ekseni bo Carletonville bo Vereeniging bo Springs njengoba lapha ku1 kepha ke customer dinner likhombise ke la kuphola ngwala lomuhle kanti ke sifunza iLimpopo nzalo lefana nabo liphalale lipholile ngaye ke la 23 kepha ke kuyoba kubanza ekseni mabuka nakuBotshanini nakale kuBekersfort lapha kuye ke la 24 25 ngale ke eMusina kanti ke sifunza iMpumalanga nzalo lefana nabo Mbombela likhombisa ke kuphola kuleto nzalo leto ngaye ke la 22 mabuka kuEmelo kuyobe kubanza ekseni kubo Standerton nangale ke la eMalahleni ngaye ke la 4 eMkhondo lihleli lapha ku20 ngwala lomuhle kanti ke sifunza iKwaZulu Natal inzalo lefana nabo Mnambithi Vryheid Pietermaritzburg lapha ku22 lipholile kuleto nzalo leto kepha kuyobe kubanza eKokstad ekseni ngaye ke la 3 kepha ke lifuthumale ngesikhathi ke la Temadina ngwala lomuhle kanti ke sifunza iEastern Cape mabuka nzalo lefana nabo Nquba lapha ku24 kwaNojoli ku29 kashisa ke eCebeha ngaye ke la 32 mabuka eMthatha likhombisa ke la kuphola ngwala lomuhle kanti ke sifunza iWestern Cape nzalo lefana ke la nabo Vredendal likhombisa ke kuphola ngaye ke la 20 mabuka Beaufort West lifuthumele nabo George Mossel Bay ngaye ke la 27 kanti ke mabuka nzalo lefana nabo Riversdale lihleli lapha kuye ke la 25 njengoba besikhombisa ke kubalela nasi sifunza kungako kube nesixwayiso sekusha kwemadlelo emlilo kuleto nzalo letowe kanti ke nesifunza iNorthern Cape naso ngesinye lesikhombisa ke kubalela ngona lomuhla kepha ke ube kubanze eSutherland ekseni ngaye ke la 2 kepha iCustomer Dinner libe lapha ku21 mabuka boDR boKimberley lapha kuye ke la 23 kanjalo nakubuKurumani ngolomuhle lapha kuye ke la 21 nangale kuSpringboks lapha kuye ke la 22 kanti ke sifunza iFree State inzawo lefana ke la nabo boBothaville ngolomuhle lapha kuye ke la 22 mabuka boVelcom kanti ke bakubanza ikakhulukade inzawo lefana nabo Bloemfontein nakubo Webna ngaye ke la 1 eFixburg lihleli lapha ku0 ngwane lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iNorthwest ikakhulu inzawo lefana nabo Soyizarenege kubo Vryburg wehlele kubo Taung kuyobe kubanza kuleto inzawo letowe nako Bloemhof ngaye ke la 3 kepha Customer Dinner libe lapha kuye la 22 ngwane lomuhle kungako benguphathele kona busuku abube ngilobuhle